Dear Mr. Longley. Nagangagayatak unay ken ka. No siyak ti pilyem kadagiti amin nga agar-aram ken ka. Saan kanto nga agbabawi? Mang Robert, pangaasi yung man, taisardan yung dayto apa nagar-aram yung kanya. Saan kayo kadi amabain? Bain tititawan ko. Idinto dada kayo kat 45 yun. 25 atawan ti baet tayo. Danda ni katawanan nyo ni tatang ko. Di kayo kadi mabain nga agaram iti ubing? Panagkunakat sa napangrukudan ti tawan, no may papanken ayat. Tinapatag, kabalak mo't nga ipaay amin nakasapulam. Isu apang nga asim ka di tasong batan nakon. Ikasar ka adagos, no lakit di tasong batan nak. Ay, makita yu kadi dagiti dot-dot ko, Mang Robert. Sum-sum garda, gapo kadagita nga ibagbagayo. Apay nga ipilit yu ti bagayo iti ubing. Agbirok kayo iti kaedadyo, ta iso ti asawain nyo. Tikaskan ka nga rod ti kayat ko, Harlene. Nakayawan to'y pusoken ka. Iso apang asim. Masyan ka kumamat kanyak. No kayat mo ti ubing nga asawa, apay asaan ka ng asawa, idi ubing ka pa'y, Mang Robert. Itaalakay kan, kayat mo nga ubing ti asawaem. Amumet na nabayaga ki di abroad. Nakumikuma ka nagpabaknang. Itaak lang nga nakapanunot ang mga asawa. Idi nakitak ti kinapintas mo. Ay, nagadukat nga amumon. Saan ka nga rod akayat? Addan sa bali akayat ko. Sino ka di ti kayat mo? Ni Marvin, iso ti kayat ko. Anya? Dayjay, akasla ka na yun matmat nagtisapin na. Anya nga iti kinayat mo iti dayjay. Pangalaan na nga iti ipakanaken ka. At dangag pa'y suitsura na. Gamkasla di na pa'y ammo nga urnosan ti bagbagina. Saan mo na problema no pangalaan na iti pakannakanyak? Awan bibiyang mo itiayan. Ti problemaam, kat no kasano ka makabirok iti katawan nam nga asawaam. Binastos mo manay ni Robert? Imbiskit di nga iso kumati pakiasawaam taado ti kwartana? Saan kanto nga problema? Kasano nga ibagayo asa anak nga problema? Ado nga agpaiso ti kwartak. Ngam inoras mo't stressa ang makakitkita iti lumakayan arupa na. Anya nga iti problema no lumakayan? Saan mat nga iso tinalada? Ado mat ti atiwan na? Mas kayat mo kitday, inday di amarbain? Wana, taiso ti katawanak. Nataar, natayag, kan ubing pay. Makapa-attract ti langana. Sa anak ang ma-stress ang makakita iti rupa na. Sa anak kasla day Mang Robert. Ay, uray awanon. Nukas di arupa ti kanayon ang mariingat iti bigat. Masidam aya day tayo bagbaga makinagwapaw. Ay, usarang mamit na panunot ma. Sana day ta pusom ti pagandaram. Basta, siyak ti agpili ti pakiasawa ak tatang. Siyak mo't ti makidun na. Saan mo't ada kayo? Nagswerte kalakit din gayam. Pasikat ikinayat ni Robert. Ha? Robert, kun kunamlatan iti dayja alakay? Lakay nga. Kadno agkaban magpailaang. Dandan ikatawanan ni tatang. Iso alakayon. No kasta nga, di mo kaya? Pakpakawan. Oray awan makias asawa. No isumot lang ti pakiasawaak. Unay kan gayam? Nagdakal di balay na. Nagbayag iti abroad. Oh, saan mo kit din akayat? Nanamay to ti biyag mo, no bilang laang. Di isikan ti makiasawa kan kwa na. Mabalin ayamat asyak ti mangaram kan kwa na. No kayat naklakit ding arman, ay, sang bata ka dagos. Ay, unay kan. Kaslaawan mo't sabalin a pagpilyam. Agyaman nakta sinunggatan nak. Kung naklakid din no day di ala kay Robert ti kayat mo. Uray awan mo't na. Pag anok ngay mo't tilakay. Harlene, mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Mabalin sinong batan ka nga rudon? Kaayan ayat kan? Di mabalinan. Awanan ka iti bain? Ha? Dito'y pa'y mismo abalay ka o ti pangbastusam iti anak ka o? Awan babain mo Tat,
Pumanaw ka. Ta mga nuan niya pa'y ti maaramid ko ken ka, lalaki. Mapan ako, Narlen. Ang mga noon niya pa'y ti aramidin ni tatang mo. Ha! Tatang, apoy akas di mo timpakita yung ni Marvin. Kaayan-ayat kon. Sinong bata kon? Gapot a sinong bata maun, aramidin nanti kay kayat na ken ka. Kat dito'y pa'y uneg ti pagtaengak. Ha! Jak kayat na makita ti rupa day di alalaki. Jak kayat day di alalaki aparaken ka. Ket no ada respitom kanyak nga amam, tung palem ti kayat kau. Nakaungat kanyak ni tatang. Saan na kano akayat a makita ti rupam iji balay? Talaga saan na kaakayat para kanyak? Kasanutang nga ron itan. Do iparit mo't ni tatang mo ti relasyon ta. Jakam mo, masurunak mat ka ni tatang. Paritan na ka makipagkita kan ka. Anya nga itaramidon ta itan. Di saanak pala nga mapan iji balayo. Sa dino nga rin ti pagkitaan ta. Mapan kalatan iji kalapaw iji talon. O sige, ijay latan kalapaw yo ti pagkitaan ta. Awan at talaga ti babain mo a babae anya. Tas sikapay ti mangdanon kini Marvin, iji kalapaw na. Indanon mo ti bagay? Ha! Adda nakakita kan ka, anang danon kan kwa na. Kat no saan nyo matakayat nga umay dito'y balay? Gaputasan na saya ti intensyon na kan ka. Siyak ti agpili iti kayat ko alalaki kunak mo tatang. Saan ati kayat yo alalaki ti pakiasawaak? Kahit awan nga rod karbangak nga amang bagbagakan ka. Ore agan ano kayo? Ni Marvin laang ti kayat ko. Agtaraytan Marvin. Sakit tinakam ko kani tatang. Iparit na makipagkita kan ka. Sumurot akon kan ka. Ha? Sige, no isuti kayat mo. Di agtaraytan. Sa dino ti pagyanan ta. Mapantagyan iti balay ni antik nga day abroad. Siyak ti caretaker ijay. Sige, nasayat nga ron no kasta. Inton rabi itang agtaray. Urayan nak ditoy iti oras ti alas 9. Yan yamat ng tikastoy. Nabambanog ti tao. Ngam saan ka pailangan nakaluto? Nakaigda ka pailangan di takat aldawan. Pasensyakan. Aglaladutak. Maulawak ngamin abumangon. Aginawak samot ten. Saan pa'y ngamin asimang puti binulan ko? Sige, siyak pailangan nga rin ti agluto. Ay, una yan tikastoy abiyag. Pasensyakan na talaga. Agunayak mo't dito'y balay. Naawan rik-rik na Nabartag ka man ang asimmangput. Masansan mo't tanti panaginom mo. Anya ayat ti mapaspasamak kan ka, Marvin. Addanton anak ta. Ngamapay akasta ka mo't ton. Makabanog tikastoy a klase ti biyag. Saan kumakastoy karigat ti biyag ko? No saan nakapinilit nga agtaray ta? Pagayatan tamot ado da ito ya. Anya? Si Kalaeng. Ala, agidasar kan tamabisinak. Anya ay ti dasar ko, katawan mo't mailuto. Ururayan ka nga rod, takunak no da isang put mo. Anya? Awan sir-serbi matalaga. Anay ko, apay ngagtungpa ka ngay. Napan ka kumaimutang i-gestor, ha? Ururayan naklatan. Ala, ingka umutang. Aggunay kan, no di mo kaya't atong paan kamanan. Uwan, sige, mapanakon. Pasensya kayo, nana. No umayak manan umutang. Mabainak ko ma. Dangranak manan ni Marvin no sa anak ngaggunay. Ay, an-anusam ka dilatan ni Marvin. Apay, adi mo pa'y lapanawan. Mabainak mat nga agawid, nana. Awan rupak nga isangok ko ni tatang. Gapot ay parparit na idi amakisinara ka ni Marvin. Ngam natang kun ti ulo.
kat nakitarayak. Kat, an-ano samlatan ni Marvin, nga oray ka na yun nakaasaktan. No siyak ti sika, panawa kon. Kat dumawat ka iti pamakawan kan ni tatang mo. Imposible mo, asan nakaaba pakawan. Diyak ka mo, nana. Agbababawi akitan. Ngamawanan maaramidak tanalpasan ti amin. Saan kun ama isubli ti napalabas? Isumat lagayam amanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Marvin. Nakabalod mo't kayam. Natiliw da ang nagtakaw. Diyos ko, anyan da iti ang nagbanbanagak. Kasano akitan, kanti agbalinto nga anak ko. Awanan rason nga agyanak pa iti da iti abalay. Agawid ako ni Chibalay mi. Kat sangwak no anya ti ibaga kanyak ni tatang. Tatang. Nay, nakalagip kamot anagawid. Imbag man ta nalagip nakpay. Pakawanan dak ko matatang. No nagbalinak asukir nga anak. Nakabalod ni Marvin. Iso akapilitan nga agawid akon. Ala, umunig ka pay. Tapno sana dito'y ruangan ti pagsaritaan ta. Anya tayo ko namitay? Nakabalod ni Marvin? Wan tatang. Natiliw da nagtakaw. Nakita da iti CCTV. Nagawid dak. Tagkidawak iti pamakawan kada kayo, tatang. Masikog ka? Uwan, tatang. 7 abulan ng tiyan ko. Hay, dayto yan ti pagbutbut nga ide ang mapasamakan ka. Nagtangkan to mati ulam. Saan ka mabagbagaan? Anya nga ita tinagbanagam? Pakawanan dak ko matatang. Agbababawi ak. Ngam nalpasan ti amin. San kun amay subliti na palabas? Ala, awanin ti maramidak. No di timang pakawan ken ka. Duduatan, tawanin da di inam. Isungawan maramidak. No di timang awat ken ka. Taamok mait nga awan sa bali apapanam. Ken saan ama ilibak? Nga anak kalata. An-ano sak agaitan day ti bangkag ni tatang. Mulaak iti agdutuma anak natin. Si kakadida ita, Harlin. Ha? Mabel? Oh, kaano ka pa si Mangpot? Kasangsangpot ko lang idinaminsan nga aldaw. Uy, masikog ka? Yung agagait ka? Kapilitan Isupay jay maimulak anak natin dito Oh, kat, ni Marvin ngay. Nakabalod ni Marvin. Kan saan ang nagbalin ang nasaya at nga asawa. Isong agbababawi ak anak itaray kan kwa na. Kastagayam. Ay, na yan tigasat mo, friend. No ni Robert ko mati nakiasawaam. Saan mo ang mapadasan ti kasta ita? Anyangay na ron. Aklo na kun at igasat ko. Tanatangkan mati ulo. Kumusta nga tamat itan ni Mang Robert? Amo na nga tan tinapasama kanyak? Saan na pa'y nga mo? Ha? Kasano nga amom? Asan na pa'y nga amo? Siyak ti asawa ni Robert. Di na amuan na, anak itaray ka. Nagaram kanyak. Ay, kat sinong bata ka dagos, Imbagak mo't idikan ka, asong bata ka dagos, no agaram kanyak. Kasta ka di? Kat, kumusta nga iti biyag bukan kwa na? Nanamayak iti dan na ni Robert, friend. Kunanapay kanyak nga inton birthday. Agpasyar ka medyo balasiw taaw. Nagswerte ka nga rod no kasta, friend. Talaga, friend. Katno ka sa pulam titulong. Di ka bumdang nga umasidag kada kami, tas idadaan kami at tumulong kan ka. Uwan, agyamanak, Mabel. Ay, agyamanak. Nakapasngay kan nga wandakis anapasamak kan ka.
Marigatan ka itay. Isu asinisariang da ka. Ket dakkel ti mabayadan diti ospital. Awan matkwarta kanak ko. Tatang, nabiit pa'y anak katungtong ko ni Mabel. Kunana, ano ka sa pulak ti tulong? Sa anak ka no abumdeng ama panagpatulong kan kuana. Iturturod ko na, tatang. Ay, imawag itay. Ket kinumusta na ka. Namuan na ngayon taray ka dito ospital. Inturturod ko tinagdawat iti tulong. Ket kinunana apa umay dito ospital. Harleen, Nay, isumat gayam daytan. kumusta ka, friend? Ay, imbaglakit din. Tada ka agayam ko, Mabel. Naawan ka. Diyak amo no asino ti pagdawatak iti tulong. Siyempre, gayim nak nga rod. O, di agtinulong ta. No siyak tumat kasapulan iti tulong mo. O, di tulungan nak tumat. Agyaman akmanan ka, Mabel. Aging gaita, single parent akpailaang Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti agtrabaho iti uma. Tapno adda pangalaak, iti pagbiagmi iti anak ko. Kayan pagyamyamanak, tatumultulong lata ti gayem ko, nga kumarik itan. Nang runa, no adda kalaat apakasapulak iti kwarta. Tuy pagayam mo, Harleen. Harleen, pagayam ko. Natural laang ti panagbidot. Ngem addamet laang kada tayo, no kasano tayo nga iturong ti biag tayo, itinasayaat. Ket no dumteng to ti panawen nga agayat kamanen, amumon akitaan, no nasayaat day ta alalaki nga ingka ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan a Harleen, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Anya, matanday ta asuot mo, Grace. Nagbasit ka lang nga roden, agsuot ka pay laang itibite na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanya. Awan na saya at amakita yu kanya. Ibagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaw nga tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak payamangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kinimanang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken napudaw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marik na day ta nga ibagbagayo, mama. Awan lakad, dilawendak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Iso nga rod nga ibagbagak, ta concern na kan ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno napintas akitaan. Apay anapulot man ti ulom asimbang takte. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakad, dilawan na akanayon ti suot ko. Amamumun ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalaan mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti sika nga anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, sika laang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matakasta? Naarti laang ni mama.
Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanakan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa dino ti papanam. At daatendaran mi akasar. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam. Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akas ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas ngamin ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di napintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin iti balay ni titam ganda ako nam. Siyak laangan tor urayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan? Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo? Apay manan manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan manang Irene. Sa anak nga ruden asumurot, da kayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adto'y ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbag lakit din tanapanunot yung enggatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrag kan iti kwartom. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Da kayo latan timapan. Nasair ka kadimanan? Pasensya ka no kasya ti panagsasawok, Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkag sukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agdamag lakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumuraken ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan nalaadak! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan matimbag-bagak, Alahos tundahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo amaladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwartong agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gap po kijay. Ngam muna ako na nagawin. Apay mat, Kasano? Sa anak mo't lang ang mapanpansin ijay. Dalang mo't mamakan manang Irene ti panpansinan da. ama nga no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka pampansinan, tisikat imang pansin kadakwada. Imposible matasanda ka pansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagam matbak. Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napugot ka. Angam saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mo't ngay malakin ni mama anak po daw kung natayag. No, ta-questionam ka dito imparabor kan kati apo. Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak ngagpaiso, ngam kastoyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tanakasaganan ti taraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day tati addaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kijay. Kat awan mo't mang panpansin kanyak. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan! Gaputa mabayina! Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas! Dahi talatan ti kanayon nga ibagbagaan ba? Asino nga minti mang ibagbagaan na lahat ka? Nagijay tupay daduma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo, kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbaga mi analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayatap. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam.
Kasano ka lang no kasta ka? Wanan! Siyak akanayon ti kamali! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace. Jack amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko ang mapasamak. Nutong palam amin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo, ta saan mo akay at ti masuruan, ay addakan ka na ita. Hello? Ubay ka ko matitibalay. Saan ka makaangas? Itaray na kaya ospital. Naira na ang awit, ti katulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan dak tita. Darasam ko ma, anak ko. Wan, mama. Umaya kon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya kami tinapasama kaya? Saan ka no ang makaangas ni mama? Awan ka di tikaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y dagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, tasikatimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo ko man ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun gayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan ni Manang Irene. Amo nga ni Manang Irene tinapasama kin ni mama. Tinasayaan. Awagak ni Manang Irene. Manang Irene! Oh, apay nga mawag ka, Grace. Ni mama, adda dito ospital. Anya? Apay, anya tinapasama? Imawag kanyak. Saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo. Taumayak itamat laan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita. Awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko. At dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang. Makunkonsensya ak. Tanag sinungbat kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan na ngay bagbaga. Agkararak talaangan. Asapay la kumat na malasatan ni mama daytoy. Oh, apay pinanawam ni mama iti ospital. Adda ni Manang Irene, agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa'y nakapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Diyak nga rodam mo. Kati pagsidawak. Apay asyak tinawagan na. Idintuan ni Manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amangan no atap mulaeng. Ngam ti kinagpaysuna, si kati kay kayat ni mama. Day tamat ti bagbaga na kanyak. Siyak kano ti kay kayat na. Tasyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asi kati nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuri-pura nak nga rod. Hello, Manang. Grace, umay ka dito ospital. Awanan ni mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, Manang, orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin si katinawagan ni mama. Nagnagang ti boses na iti mabunya gondohay. Manang Irene. Ibagbaga masyak ti kay kayat ni mama. Nga mambok. Mas ipatpatag na ka ni mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsaritaan tayo ti dayta? Orahin nagdita ta umaya kon. Mama, pakawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Nagsarantama tayo day. Ito lang ang maamiris ko ti bitot
Talaga gaya mo, dasakit Itatawan kayo. Ano, magana ko ma. Ipatpatag kayo, unay, mama. Kat pakawanan na. Nujak na iparik na dayta ka na kayo. Sorry, mama. Grace, bakit? Husto ko man ti panagsangsangit mo. Ang mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turong mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Isu amaturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni mama ditoy. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdumngag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak nga ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni mama. Yak ni namnama manang. Ngaarig na siyak tinagtawid iti amin asaniko ni mama. Dita ama panagnagam. Asika ti paborito ni mama. Okay ka dilaan kan ka manang. Saan nga agsakit tinakam mo? Okay lang kanya, Grace. Gaputa desisyon ni mama dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para lang iti anak mo dayta. Gaputa jaknot nga rod na ipaayan iti apo ni mama. Jak yung pakarot. Nga ipatpatag nakgayam ni mama. Numabalin la kumapagsubyak ti aldaw kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni mama. Naladawon ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot-mutam ti impatawid ni mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawiak, tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pamatag ko iti daydi mama. Ikarkarigatak latta na balbaliwan dagiti ugalik at di nakayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, ti makunak, ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagngisip ni Hana dita? San nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jak mamati. Apaya saan ka mamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami ka ni Hana. Oy, nangagko ti pagsarsaritaan nyo, ah. Daytoy man ang babaita.
Saan kid din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagang man kan kwa na tinagan na? Ni Jasper. Oh, ay, kung nagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo. Ay, Hana, awagan man kit di. Ay, ada trabaho na. Paumayam dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano, ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan ano kasta ti kayat na apat dyan. Hoy, saan nag-apaabak? Tamok nga adda boyfriend mo. Kat ay nagwapo ah. Day talakit din ti pakiap-apaamon. Hoy, saan nag-amakiap-apaan niya? Ibagbagak laang tipudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasanumat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay ti mangayat kan kwa na. Oh, sweetheart. Wait. Apay akas taon iti panangmingming mo kanyak. Adda ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawag laan. No apay anak dita ang nagpipintas sa babae. Ngamsyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matenkan ka. Asaan a kinapintas tikit kitak iti babae ngayon nakayatan. Di ugali tinapatag kanyak. Oon gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga daak dito restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga imawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Adamot kasarsarita na. Ha? Kaya't mo asawan? Pinanawan na ka? Jak amo no asino jak kasarsarita na. Nagbayag na kang sarsarita. Ay, kiting kaayabanan Ibagam, orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, nasken nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Adapay aramidek. See you. Asino di kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, di barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning! Sige, mapanak payag time in. Sure! Ay, taman pa anak kaisom na siya babae. Nag-good morning pa'y kanya. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Ay, awan lat amukon nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Putak. Uray siyak, inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, sa anak asimong bata, taamok a plastic day ta a babae. Saan ka di abawal ti cellphone no madama ti trabaho? Ket muan talaga mat abawal. Apay nga ron nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day ta nga ron ket ti karkar na. Napigsan ka di iti bossing. Ay, kaanom nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kwa na Paumayo mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta a babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message di ta cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Wano saan, i-off kon. Tapno saan kan nga agreklamo. Asino nga min aya day ta kachat-chat mo? Awan, barkadak lang day, Jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti ka data dito'y park. Huwag nga agpaison niya.
Nagmayat dito yung park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Oh, apay ngagmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intun bikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti panag-aawid mi. Wala. Dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnaskan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Oh, anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamot. Umapal kunakuma. Si Kamot nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidat man laangan ti bagbagam. Kat mo na. Tauray siya. Kaya't kumat ang makita iti personal ti boyfriend mo. Wan anya. Picture la ang tinakakitaam kan kuana. Ay, Jack man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, gwapo at talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siakmat ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay nakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam-amu kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige. Mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti inaramid mo si kababaita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanyak. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wenan, basol ko. Ay, bagak nga mintibu anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kudyak mo tiyang pagarok nga i-chat na. Iso gaayam di ka chat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil toxic ka babae. Wan. Mapagsisilpo kong nagiti paspasamak. Ay, basol ko. Siyak tumot ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaang. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakder nanang. Idi pa'y ngamin nga ibagbagaken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Oh, anya nga ita. Marik na muntirigat na, taaddan varicose veins mo. Wan nga, Rod. Balbalakadan ka idi iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso, anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damot damanang mo amang gastos ken ka. Panunutak pa'y Nagadaw ti mabalin mo a pag-eskwelaan dito'y lugar tayo. Di mo kunaan nga agbakbakit kalatan nga agse-sales lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Ngam inton bakit kan. Apay, agtak-takder kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanurot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero at department store, tinapasamak e dinaminsan nga aldaw. Anya? Isumat lagayam akita-kita handak nagiti daduma a sales lady. Ay, katamuklatan. Aday at Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day jay a babae. Amok nga uray siya, katpirpir dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, iso pampanunutek. Agresign naklangan.
Agresign kan? Kat mo na. Apay pa lang agbayagak ditoy. Kat puro mat toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign ak matan. Hoy, di ka man nagsaoy ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan planok nga agadal. Ngam planok nga agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan anaimbag. Agresign ka kadi. Agidan ta? Amang numakadlaw dagiti bossing ta. Kat maan ano ko ma. Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kay kayat na ni Jessica nga may tisyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin a lalaki. Isukat ajak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta rason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngam nasken atulungan dak iti gastos. Ay katwan anak ko. Ang kasanon nga di trabahom. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted dakpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pay laang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan na dyan lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabahuak mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayuak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y ko mga inaramid mo dayta, anak ko.